Ibe byiza kandi kazi mu makuru agezwe muri aka kanya n'amakuru bari bugaruke ku byaranze urubanza rwa Davis na Kevin Cade baregwamo gusambanya umwana w'umukobwa utagejeje ku myaka 18 y'ubukure. Habaye impaka mu rukiko, ndagaruka nkuramburira nkubwira byose ibyavugiwemo nuko iburanisha ry'umunsi ryagenze. Mugiye hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania, imfungwa ebyiri muzerutse guhabwa imbabazi na president w'iki gihugu Samia Suluhu zicishijwe inkoni. Aya makuru ndagaruka nyakurambira mu kanya ntujye kure. Nitwa Abraham Wimana na hiyi disi mu ncamake. Ikaze mu makuru arambuye tugiye guhera ku rubanza rw'abahanzi babiri Kevin Cade na Davis D. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwatangiye kuburanisha kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo abahanzi Davis D na Kevin Cade n'umufotozi witwa Habimana Thierry bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utagejeje imyaka y'ubukure. Kuri wa gatatu tariki ya 12 Gicurasi 2021 nibwo urubanza rwatangiye. Yari inshuro ya kabiri abaregwa bitabye urukiko kuko mu cyumweru gishize ubwo bitabaga bagaragaje inzitizi zirimo kutabona dosiye y'ibyo baregwa. Ubwo iburanisha ryatangiraga umucamanza yabajije abarega nimba bose bemera icyaha uko ari batatu bavuga ko batemera ibyaha baregwa, ahubwo basaba urukiko ko rwabarenganura rukabarekura. Ubushinjacyaha nibwo bwahawe umwanya ngo busobanure uko ibyaha bashinjwa babikoze. Bwahere kuri Davis D buvuga ko akurikiranyweho icyaha cyo kubicitso mu gusambanya umwana w'umukobwa utarengeje imyaka y'ubukure. Umushinjacyaha yagaragaje ko kuba uyu mukobwa yaragiye kureba Kevin Cade kwa Davis D akihagera uyu muhanzi agahita asohoka akabasigana ari ikimenyetso simusiga cy'uko yari amuhaye rugari ngo yisanzure mu mugambi bari bateguranye. Ibi bikamugira icyitso ku cyaha cyo gusambanya umwana utagejeje imyaka y'ubukure. Ageze kuri Kevin Cade, umushinjacyaha yavuze ko uyu musore akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure. Yavuze ko ari icyaha yakoreye kwa Davis D tariki ya 18 Mata 2021. Umushinjacyaha yagaragaje ko iki cyaha Kevin Cade agishinjwa n'uwo yagikoreye wabitanzemo ubuhamya kuva mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Iki ni icyaha kandi ubushinjacyaha bukurikiranyeho Habimana Thierry uvuga ko yatahanye n'uyu mukobwa tariki ya 19 Mata 2021 bakararana ku buriri bumwe. Umushinjacyaha yavuze ko Habimana yitwaje ko agiye gucumbikira uwo mukobwa kuko ibirori barimo byarangiye amasaha akuze bidashoboka kuba impamvu igaragaza ko arengana. Yagaragaje ko uyu musore nta rwego na rumwe rw'ubuyobozi yigeze agaragariza ko agiye gucumbikira umuntu wafashwe n'amasaha yo kugera mu rugo. Umushinjacyaha yagaragarije urukiko ko atumva impamvu Habimana yahisemo kurarana ku buriri bumwe n'uyu mukobwa niba koko ataragamije kwishimisha. Yabwiye urukiko rwo guhana abantu bangiza abana batagejeje imyaka y'ubukure aribwo buryo bwonyine bwo guca intege n'abandi babiteganya. Uko ari batatu, ubushinjacyaha bwahise bubasabira igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikorwa. Mu kwiregura, Davis D yahakanye ibyaha ashinjwa avuga ko nta mpamvu igaragara yakaba yafunzwe. Yavuze ko nta gahunda n'imwe yari aziranyweho na Kevin Cade ko uyu mukobwa agiye kujya kumureba mu rugo, icyakora ngo ubwo uwo mukobwa yari amaze kuhagera we yahise asohoka kuko hari umuntu wari umuhamagaye kuri telefone. Ikindi Davis D yabwiye urukiko nuko niba hari n'ibyo Kevin Cade yakoranye n'uyu mukobwa we nta ruhare yabigizemo kuko ubwo yari akihagera we yagiye kwitaba telefone yari muhamagaye akajya hanze. Yavuze ko nta mpamvu nimwe abona ubushinjacyaha bushingiraho bumusabira gufunga iminsi 30 y'agateganyo cyane ko n'ibisubizo bya muganga byagaragaje ko uyu mukobwa atigeze anasambanyirizwa iwe. Davis D yongeyeho ko urukiko ruramutse rumurekuye by'agateganyo adashobora gutoroka ubutabera nta kimenyetso na kimwe yasibanganya ndetse nta n'umutangabuhamya yatera ubwoba. Ikigeretse kuri ibi, Davis D yavuze ko afite umutungo wafatwa nk'ingate muri uru rubanza. Kevin Cade yiregura we agaragaza ko atigeze asambanya uyu mwana w'umukobwa. Yavuze ko kimwe mu bigaragaza ko ibyo ashinjwa ari ibinyoma ari ukwivuguruza ko uyu mukobwa wabwiye ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ko ari Kevin Cade wamuhamagaye akamusaba kujya kumureba, nyamara umukobwa ahubwo ari we wamwihamagariye. Yaba we cyangwa umwunganira mu mategeko basabye urukiko kuzareba ibyavuye mu iperereza bakagenzura icyihishe inyuma y'uku kunyuranya imvugo. Usibye bariko Kevin Cade yongeyeho kugaragaza ko hari n'igihe uyu mukobwa yavuga ko basambanye mu rwego rwo kwimenyekanisha cyane ko we asanzwe ari umukobwa wananiranye ushaka kwamamara. Ibi uyu musore yavuze byiyongeraho raporo ya muganga igaragaza ko nta kimenyetso cy'uko Kevin Cade yasambanyije uyu mukobwa.
yaba we n'umwunganizi mu mategeko basabye urukiko kwigana ubushishozi dosiye yabo bakarenganurwa. Yagaragaje kandi ko adashobora gutoroka ubutabera mu gihe yaba ari kuwe by'agateganyo ndetse ko atatera ubwoba batangabuhamya ibi bimenyetso, bikongeraho ko afite umwishingizi mu gihe yaba ari kuwe. Mu kwiregura kwa Habimana Thierry yavuze ko kuba yaratahanye n'uyu mukobwa kubera amasaha yo gutaha yari yabafashe akajya kumucumbikira atari byo yakazize. Umwunganizi we mu by'amategeko yagaragaje ko iki gikorwa cyakozwe na Habimana ari icy'urukundo ahubwo yagashibiwe. Yongeyeho ko atigeze asambanya uyu mukobwa kuko nawe ubwe mwibazwa yaba mu bugenzacyaha n'umushinjacyaha ntawe yigeze avuga ko basambanye. Kuba ntawe umukobwa ashinja Habimana, hakiyongeraho ko nta n'ikimenyetso cyabyo cyagaragajwe muri raporo ya muganga, uyu musore asanga byakabaye impamvu ikomeye yatuma arekurwa. Abaregwa uko ari batatu n'ababunganira mu mategeko bose bakunze kugaragaza ko uyu mukobwa bashinjwa kuba basambanyije n'undi asanzwe ari umwana udashobotse. Abaregwa bose bahurije ku kuba raporo ya muganga yarerekanye ko akarangabusugi ubushinjacyaha bwagaragaje ko uyu mukobwa yatakaje nta gihamya ko yagatakaje ubwo yasambanywaga n'aba basore, ni mu gihe ahubwo igaragaza ko yagatakaje kera cyane. Bose uko ari batatu kandi bagarutse kuri raporo ya kabiri ya muganga yagaragaje ko nta masoro cyangwa igikomere icyo ari cyo cyose basanze mu gitsina cy'uyu mukobwa. Bagaragaje ko izi raporo zigaragaza ko uyu mukobwa atigeze asambanywa muri iriya minsi avuga. Umushinjacyaha yavuze ko kuba bakwitwaza ko ibisubizo bya muganga bigaragaza ko nta masoro yasanzwe mu gitsina cy'uyu mukobwa ari uko bakoresheje agakingirizo kandi ntaho bigaragaza ko kacitse. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yapfundikiye urubanza avuga ko umwanzuro uzatangazwa kuwa gatanu tariki ya 14 Gicurasi 2021 saa 8 z'amanywa. Amakuru yacu reka tuyasoreze muri Tanzania. Babiri mu mfungwa 501 zerutse guhabwa imbabazi na perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan bicishijwe inkoni nyuma yo gufatanwa ibikoresho by'ibyibano. BBC dukesha inkuru yatangaje ko aba bantu babiri bakubiswe n'ikivunge cy'abantu mu mujyi wa Kibaha nyuma yo kubasangana ibikoresho byari byibwe. Polisi ikorera muri aka gace yavuze ko gasanzwe kagaragaramo ibikorwa byo guhohotera abafunguwe ndetse isaba abaturage kwirinda kwihanira. Kwa 26 Mata 2021 nibwo Perezida Samia Suluhu yatanze imbabazi ku mfungwa 501 zari zifungiye hirya no hino mu magereza yo muri iki gihugu kubera ibyaha bitandukanye zahamijwe. Zimwe zemererwa kurekurwa, izindi zigabanyirizwa ibihano. Muri izi mfungwa 501 zahawe imbabazi Perezida Samia Suluhu Hassan, abagera kuri 1516 barekuwe mu gihe abandi 3885 bagabanyirijwe igihe bari kuzambara bafunze. Ndagushimiye cyane ko wafashe umwanya wa kwankurikira muri aya makuru. Ni amakuru ya isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nabwo nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu atandukanye tukugezaho buri munsi ajye atakugeraho mu wa mbere uhita uyabona. Njye nitwa Abraham Uwimana, aho utaha.